الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل شر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Mangawripan wallahu subhanahu wa ta'ala kipagadatan bilang atawa mga datu nagu bilang atawa mga bai pengenintan usiku wallahu subhanahu wa ta'ala ibagay niya rakatan wag yang kutua mapapadal mamapia sa gyang kaiyaalongan na jumu'ah pengenintan usiku Allah ama parulitan wag yang kutua mababaloy udina tataguun wallahu subhanahu wa ta'ala barakah udina limu sa gyang kaiyaalongan na jumu'ah siku datan si panakapu ni sa gyang kaiya mapamagusay tanu ayaw tu amya pakalangkap tanu na gyang kuto mga importante galabak kailangan adi manggalabak o muslim sa gyang kaiaalungan na jumu'ah na daan akan skanwa salaman langu-languan o mga pagariakan sa iku agama mga bangsami bubay mama Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Giyang ka iya miya pilitan o din na miya tendutan wa maudu na aya ilaya na kan saya na titud na ya ko importante si ko tawa kapag nadan yan nun. Kailangan pagaria babayamisi ko agama Islam na maanad tanu agi ang kaiya mga galabak miya makalalai arga o di na mga galabak tataguan wallah sa malaabalas nagugyang ko to isusugura katan wagama Islam. Kagi ed na kadakalan sa katano ang mga Muslim sa gyang kaiyamasa na di tanwari katawa na gyang kutuan tunabsi mga galbak pinili wagama Islam ini sugu yan sa katano babu igirap kumagyang kaiyalungan na jumu'ah kauto. So kadaklan na di niya nakatawan wanto na ipanggalabakan niyan. Adam pa na mga tawap kebebayan niya nagyang kaiyalungan na jumu'ah na sabab sa gyang kuto ada niya nakapanganal na sumyong sa masjid na miya supakya nagyang kuto suguan wagama Islam na dad na ba niya na miya kuwa abala sa gyang kuto kaya sumboyang yan. Uy! Kusay tanong mga pagarya sa wagama Islam. Kusay tanong mga pagarya, ad na mga tao
Sebab sagiang ko tu adira nakatawa ni su aniran nami sembayang siran sa masjid. Na sabab sagiang ko tu kiasu pakairan si iku hadithu Nabi tanwa Muhammad na mimbelingan si iku mga wala mimbelingan siran si iku mga walairan na dari pagaria abairan miakwah abala sagiang ko tu kiasu sembayang iran sa Juma'a. Wal iyadu billah. Ay manan yan na ilidas sanurun wallah. Kasakatan wa mga Muslim na kebebayan tanwa yang kaya alungan na Juma'a. Pakalalabihin tanwa ya si iku mga pada mga gawi. Ayaman bu'a kateru Nabi tanwa Muhammad Sayyidul Ayyam. Gi mapuro si iku mga gawi. Yang kaya alungan na Juma'a. Mga pagarya si iku agama Islam. Yang kutuba pagusayin tanwa yang kaya mga galabaka miya makapia-pia. Ayaman na kabayatanu. Uy, ayaman na kabayatanu nagyang kutua mata tarutu pagyang kutua galabakatanu. Mata tarutu pagyang kutua kekuatan wa balasik wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay lagi dia na igira di tading galabaka. Na upama ko aya sukaita na 20,000 na edna kabayatan nagyang kutua 20,000 sagyang kutua pamana saulan na makuwatag yang kutua 20,000. Kaupama ko kalbatan sa 5,000. Aya penari ba mabagia sa 10,000 amia kuang kaon nagyang kutua mararat aginawang ka. Na lagi daya mga pagariag yang kaya balas ay imbagay rakatan wallah adita nurun di makam bida-bida. Adna mga tao aya kekuan yan na kompleto balas. Kau tu aya manan yan na kompleto balas. Adem pemana mga tao aya buah kekuan yan nagyang kutua isa begi, telau begi, pate begi. Oi, taman saya manan yan namia walu begi. Ami akuan yan sagyang kutua kaya sembayang yan. Punantan wag yang kai mga mga galabak o di nagyang kai mapamagusay tano sagyang kai alunga na Jumu'ah. Punantano na malukano pamanyan na malo nyo pamamakinag agyang kai mga usayan tano uway. Ubad na mga padagalabak na targan nyo pasi na pamamakindagan ni wag yang kaya mga tumarkano o di nagyang kutua mga galabak miya aloy si ku hadithu Nabi tanwa Muhammad penggalabakan tanwa mga Muslim ka mga pagarya na kanabay ni di ka peparumani uway pamanyan na kapagaya iman tubu ikasu ang kaon uway na dingga dem pemanaman nagsi ko pipira gawi antaka pipira wala nagyang kaya ka pagusaya sagyang kai mga galabag importante si rakatan wa mga Muslim igira alungan na Juma'a. Punan tanu sagyang kutuan tu na besi kya pakapuun nagyang kai di tanu di kasembayang igira alungan na Juma'a. Aya pugusain tanu si mga pagarian nagyang kutua kap ketimutanu sagyang kutua darpa yang kutua masjid pamanyan na diun di makam bibisita yang kutua mga Muslim diun di makapamagila yang kutua Muslim pamana sadin sakala yang kutua masjid na gitu ikadakal mga tao pekasungun uway adem pena mga masjid sabab sagyang kutua madakal sutawa tanto sagyang kutua darpa iran nagyang kutua masjid iran na di siranun kemin nagyang kutua baad na di makasumbayang saliw uway ad na di makasumbayang saliw na anto na besikia pakapuunuto anta asi ku mga sahaba o Nabi tanwa Muhammad di kaya po unan sagyang kutua kaya timu anian si iku mga tao sagyang kutua masanyan na panutulun tanu kagi ayad na isa sifat tanwa mga tao na mababaya tanu sa tutul na tanu dini wagi yang kaya tutul uway miya panutulu Ka'bu bin Malik so Ka'bu bin Malik naskan yani penutul saya tigyan na kagia ko suama akan na miada agyang kutua pangilay-layan yan. Ay manan yan na mialokas na miyakalubay agyang kutua kapakanununian. Nasa ka na tigu Ka'ab bin Malik ay manan yan na pepakadulugun sa masjid. Nagyang kutua kapliwami sa walaya sungkami sa masjid. Nagyang kutua ama akan andud ni kanaganyan sagyang kutua bang adi pagbangan na ipamangan inian sarila su
Abu Umama As'ad bin Zurarah. Suama o Ka'b bin Malik nan andin ni kan ganyan sagyang kutua bang na miya kagiraw sa kanya na ya Allah rilaing ka so As'ad bin Zurarah. Giyang kutua so Ka'b na miya lalayo nutua kap kanaganyan sagyang kutua amaian uman yan din idulug sa masjid. Na miya pamikirian at tigyan na kailangan din na miiso ka na ya kiyama. Inuniyan na ya di mi pamanganin so As'ad bin Zurarah. Nakagiya ko maumap managyan ko tuwa isa a Jumu'ah. Nalagi din na pamanutuwa ini pamanganip managyan ko tuwa amaian so As'ad bin Zurarah. Na ini pakay sa iyan na tigyan na ya abata. Ara'ayta istighfaraka li As'ad bin Zurarah kama sami'ta al-adhana yawm al-Jumu'ah. Tigyan hay ama kulay na umantad na lumiyo asung ta sa masjid na andad ni kanagang kasagyang kutua bangan nami pumanganing ka sarila su As'ad bin Zurarah na anto na auto pakay sagyang kutua emanan yan nawata si iku amayan na aya Petero o ama na tiga na ay bunaya kana As'ad awwala man jamma'a bina bil madinati qabla maqdami Rasulillah kautu. Inwakan utuwa tigin ni mi pamangani sarila su As'ad bin Zurarah kaskanya ni paganay amama atim kami niyan sa Madina kautu. Skanya ni paganay as-sahaba atim kami niyan sa Madina sagyang kutuwa dapat nakapakataling umaw nabitan wa Muhammad sa Madina kautu. So nabitan wa Muhammad na sisipan sa Makkah agyang kutuwa miya mag-Islam su mga tao sa Madina na isaon din su As'ad bin Zurarah nas kanya ni paganaya timuon yan su mga tao si iku alungan na Jumu'ah. Si iku dapat nakapakataling umaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ando adar pa tigyan na fi hazmin nabiti min harratin bani bayada fi naqi'in yuqalu lahu naqi' al-khadamat. Kauto si ikong sagyang kutua naqi' al-khadamat nagyutoy dar pa amitimu nagyang kutu ang mga sahaba unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iniiso pa mano Ka'b bin Malik si iku amaya na tigyan na fakam kuntum yawma idhin piray kada kaliw sagyang kutua gawi na ayay ni sembagagyang kutua ama iyan na tigyan na 40 kami ang mga mama. Kauto 40 kami ang mga mama. Nagyutu at tigyan ni kada kalami ami sembayang udina miyatimu sagyang kutu aalungan. Mga pagarya nagyutu so usayanon. Udi nagyutu so kian diumaat mga sahaba nabitan wa Muhammad na supman sumakapantagun si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ayaku na paganaya kasumbayangan yan Jumaat kagiya ko ayamanan yan na makauma sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina makapupuon sa kaniyan sa Makkah na tumiyugalin sa Madina faaqama bi Quba fi bani Amr ibn Auf na kagiya ko makauma sa kaniyan sa Quba na si iskaniyan tumyaro sa giyang kutuang bawataan wa Amr ibn Auf sa lagid nagyang kutua ka penutulaon o Ibnu Ishaq sa aya ko nakiapakataling umaw nabitan wa Muhammad aya gawi sunabitan wa Muhammad na miya kauma sa Madina nagyang kutua alungan na Ithnin akaw to alungan na Ithnin nagyutoy kiapakataling umaw nabitan wa Muhammad sa Madina taman sa gyang kutua alungan na Thulatha wa yawmu Arbi'a wa yawmul Khamis sama nuto napatagaw iyo to Isnin nakiapakaw manian nagyang ko to Salasa Arba'a Khamis nagyuto din na mambu ikiapakatindagayran sa gyang ko to masjid betuan sa Masjid Quba gyuto niya mananian gyang ko to so kiapakataling umaw nabitan wa Muhammad sa Quba nagyuto din na mambu ikiapakatindagan yan sa gyang ko to masjid gyang ko to mga tao roon tigyan na thumma kharaja yawmal Jumu'ah nakagiyaku mauma sualungan na Jumu'ah na sunabitan wa Muhammad na luminius kaniyang paman gumianat sa Quba agiya isu mga pagari agiya su masa sunabitan wa Muhammad na
pelubaan niya nagyang kutua lupa aron niya nun pakatin nagyang kutua Masjidin Nabawi. Gyang kana na Masjidin Nabawi iman tu sa Madinah na nadapenanan upamanian makatinag sa gyang kana na darpa na alungan na Jumaa na sunabitan wa Muhammad na luminius kaniya sa Kuba. Gyang kutuba pembebanug niya nagyang kutua anda niya na mapakatin nagyang kutua masjid. Nagyang kutua kapilalakaw nabitan wa Muhammad niya si iskanian riyaut oras sa Jumu'ah sa isagyang kutuang bawataan Salim ibn Auf napisumbayangan niya nagyang kutu alungan na Jumu'ah sa gyang kutua fi batnil wadi kautu. So nabitan wa Muhammad nagyuto ko ni pagampaganay adi maatian akia sumbayangan niyan sa Madinah. Iman tu nagyang kutu adarpa gyang kutu adarpa nakiatin degan iman tu sa masjid ayad na ini beturo nagyang kutu al masjid al Jumu'ah. Oy al masjid al Jumu'ah insyaallah na sumanga pagaritano pamana pagukuran makapenay kadi udina makapenziara sa gyang kanana darpa unabitan wa Muhammad na mapenutular kanu bu ananu mga syaiki wa gyang kutu ay turu irar kanu ande su Masjidin Nabawi anda gyang kutu Masjidil Quba gyang kaya pegaluin tanu ago gyang kutu Masjidin al Masjid al Jumu'ah agitu so paganay pamanian nadar pa kasumbayangan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dimat. Insyaallah aku pengening ko si ko Allah alang-ulangun tanurun den makasung. Way lang-ulangun tanu den makapamisita sa giyang kanan adar pa unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na padasagyang kutuat turuan yan na igira amyaw maagyang kaialungan na Jumu'ah na titunya na ya ko sa salaan na gawi mga pagarya. Sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dinya na ya dislaslaan na gawi. Igira amyaw may ni na adna mga galbak at tatanduun nabitan wa Muhammad dinya ding galbakan mga simba sa iku Allah subhanahu wa ta'ala ayabu adin yan undi kang gilbaka na igira alungan na Jumu'ah. Kauto. Nagi emanan yan na pumagusain tanu. Anto nagi ang kaya mga gilbako na bitan wa Muhammad. Ayabu adin yan undi kang gilbaka na igira alungan na Jumu'ah. Paganayron mga pagariya asuguan sira ketanu wa mga Muslim. Nagi tenudan yuwagi ang kaya paganay. Wadem pemana mga karatasiyo si kwayamanan yan na pemamakin negara katano na suratan ni wagi ang kaya paganay agal baka suguan wagamatan wagama Islam. Madakalai ugay na sabu sa pelakayan tanoron. Sabu sa pelakayan tanoron kagi pamana maninit oras tano na sabu sa lakayan tanoron. Uway. Insyaallah na suditan noron pelakayan na ubad na mga pedauras na runtano mahusay. Uway runtano mahusay. Paganayron mga pagarya na tiga na istihbabu kathratis salati ala nabi fihi wa fi laylatihi qautu. Ayaku na paganay mga pagarya mga bubayamisi ku agama Islam nagyang kutu adi tanu dikapakan dekla si iku kapselawati tanu si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si iku kagagebian si iku alungan na Jumaa gugyang kutu akapipi taon. Nako na. Isentan wa mga ginawa tano kataya subra din alas jis. Kuma din nagyang kutu kitindegan na si iku sambayang nana anta arakatano imya ka salawat si iku nabitan wa Muhammad nakuna. Amya ka giraw tanu Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aya pinaka mabubanag yang kutu Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Na mga pagariya. Sambuna lagi duba pamanyan na dita no katawa nagyang ka iagalabak. Amay to si ko mga tao adinyan na ya di manggalabak kabaniyan na kesalawati sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagari ko si agama Islam, bubayakan si agama Islam, nagyan ni kaya to kawin kau na igirab sa miyaw magiyan ko to alungan na Jumu'ah. Giyan ko to upaman yan nakaga alungan na Kamis, nagyan ko to kaya sedepu alungan. Ami sumbayang tanu sa Maghrib na miyaw mad nagyan ko to oras o Jumaat
Nagyang ko tuwa kagagawiin na isusuguro ka tanu ko napaka pendekalan tanu nagyang ko tuwa kapselawati tanu si iku Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taman sagyang kaya upaman yan na oras. Nana mga pagariya benda ayat na kadakalan nagyang ko tuwa dan yan naki kasalawati su Nabi tanu Muhammad. Nagyang ko tuwa alintan wagyang ko tuwa betad tanu na kailangan nanap kesalawatan tanu su Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigu Nabi tanwa Muhammad atina akthiru minas salati alayya yawmal jum'ati wa laylatal jum'ah. Tigu Nabi tanwa Muhammad ay mga umat akan napakandeklan niyo. Agyang kutua kapselawati niyo rakan si iku alungan na jum'ah. Agugyang kutua kagagawian si iku gawi iya jum'ah. Kau tu ayaman niyan mga pagariya nana ini suguro ketanu Nabi tanwa Muhammad agyang kutua di tanu di kapakandekla sa agyang kutua kapselawati tanurun. Na iman to, ipu niman to mga pagariya. Na uba, paman na iman to auras na salawatan tanu sunabi tanu Muhammad kaadem penauras ada kau magyang ko tuwa waktu na penggiraw tanu Allahumma salli ala Muhammad upama ko pakatas tanu nagyang ko tuwa Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepakai penagian ko tuwa salawat tanu si iku mga sambayang tanu agyang ko tu Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Away. Mga pagariya, ikadua keluy tanu nagyang ko tuwa salatul jum'ati allati hiya min akidi furudil Islam. Ye iko na alungan na Jum'a udi nagyang ko tuwa kitindegen tanu si iko sambayang igira alungan na Jum'a na isay niya miyatanto. Upaman yan na mabeger sumanga dalilian. Agyang ko tuwa kitindegen na si iko wakto. Kitindegen si iko sambayang Jumaat. Nagyang ko tuwa obligado siya rakatan wa mga Muslim. Pamana ini paliuga tarakatan wagama Islam. Adi kepakai si iku Muslim. Kena baan na ujurian na badi pamanyan na badi sembayang. Obanian lepas yang kai di kasumbayang si iku alungan na Jum'ah. Tiga na wamin na azami majami'il muslimin na tiga ni gawi pedayamanan yan na ketimu-timu sumanga Muslim naman nagyang ko tuwa kap ketimu-timu tanu sagyang ko tuwa darpa na umandinan alungan na Jum'a na yamanan yan na matimu tanuron wa hiya azabu min kulli majma'in yajma'una fihi wa afraduhu siwa majma'i Arafah. Yang kana natigyan na kap ketimu mga Muslim igira alungan na Jum'a na ayabu at tigyan na lawanan na nagyang ko tuwa kap ketimu-timu mga Muslim sagyang ko tu agawi iya Arafah gyanan su ayaw mu Arafah asu mga kadinap ketimu siran sagyang kuto adar pa sa Arafah. Naginang buat tigyan ni makalalawanon. Ubaswaya manan yan na mga pada mga gawiin ayad na paman yan na mas makalalabid na gyang kuto akap ketimu tanu igira aalunga na Jum'a. Kataya mga pagariya miyaw maagyang kuto ananayaw tanoron. Abandi adna madakala numanayoron. Tigu mga ulama atigyan na waman tarakaha tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Sa tao aibagakian. Sa tao di sembayang o di na di sembayang igira aalungan na Jum'a. Agyang kutua bubuk kelanian. Anta akadinian o pamanian na ipapaliugad sa ginawa niyan. Kabadin na miya katurug. Anta akabadin dindegang. Anta akabadin na yamanan yan di pagupisina. Anta akatunasan agalabaka kaya sendudanon. Ada din sembayang. Na tigu-tigu mga ulamatan wa taba'allahu ala qalbihi na pakitutupan wallahu subhanahu wa ta'ala yang kutua puso yan. La ilaha illallah. Kenapa ini kasan dengan mga pagariya? Kenapa ini kasan dengan nagyang kaya kabagak sa sambayang si iku alungan na Jum'ah? Mga pagariya ayat tutup si iku puso na su Allah. Sekanya ni sepeng si iku mga puso tanu. Aku niya nagyang kutua paratea mapapadalam sa agyang kaya emanan niya na mga puso tanu. Agyang kaya puso mga pagariya.
Na upama buku ayah makasul na gyang kutu lagi duin dengan tika penakiap kia sana-sana nakapakasultan si iku surga. Na antunad narisuan tanu amay kasu Allah. Natutupan niya nagyang kaya mga puso tanu. Kesapangan ayaman na niya na pagkaliuro nagyang kutu aparatia. Na pagakul nami si ikulang ulang wano mga bangsami. Mga datu, hey mga datu. Nana yang kaya alungan na Jumaah. Nana ditanwa kini indiray nun. Ditanwa ya indiray nun. Katitu din ko mala. Kadustaan utawa din niya na itindig. Uy, din niya na itindig agyan kai. Paman niya na sambayang si ikwalungan na Jumaah. Pagkalang kapantano. Ayaman na niya na sagyang kaya masa tano na dapat makaorder agyan ko tuwa mapurutano sa barm. Nana kanabatan ron iman tu kikukum atig tanu ayaman na niya na miyaka pirad na ya di maat. Nada tanu din makasumbayang sama niya na pagkasubra sudulan. Na piraw tu adimat kepakaya 10 adimat ada tanu din makasumbayang na diyo to mga pagaria. O diyo to kagi ayaman na niya na masusugat tanu ujur. Agi pani kabayara katano o mga ulama tanu, mga uluan tanu na kailangan nagyang kuto pamanyan na gyang kuto mabaloy tanu uunutan tanu siran sa gyang kuto if tairan sira katano. Oy if gyang kuto pamanyan na kabayaran sira katano si tanu din pasisi ko mga walay tanu na yamanan niya nagyutud ni mas taralbi adi tanu ding gelebekan. Oy gyutud mas taralbi adi itano ding gelebekan si itano pasi di panambayang si iku mga walay tano. Oy aya gyang kaya kapagusay tano nagi suwayaman na niya na usayan igira amano normal suwayaman na niya na betad na dipsembayang sota. Oy dipsembayang sota naman nari mga pagaria gyang kaya de tano kapakapanambayang na uman isa nagyang kutuba ikesukarian upama ko di makasumbayang sa di maat. Ambudang-budang nama penanawagatan wani suayamanan yan na mga uluan namin sa giyang kaya baram inwaya di ke pamana di ke ekola kalak ada giyang kaya mga masjid. Miyaka sa 10 ka jimat na datan ka pakasumbayang mga pagaria si agama Islam. Naman agiyang kutuara ta aginawa. Agiyang kutuara kegedam tanu nakagi masusugat tanu ujur mga pagaria. Naman na igira kenaba pamanyan nagi mabebetad tanu. Hey nasiapan tanu aki agiyang kaya kapanambayang si ikwalungan na Jumaah. Di tanu ilangan naging kaya bala sa imbagay rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Oy. Na upama kumada agiyang kaya pamanian nami sa sendu rakatan umialang rakatan makapia subutad tanu. Nagyang kutuba pamanian na pakiilay tanu si iku Allah. Ayat bisa taralbi ayat bisa mapia nagyang kutas sumuslim na di niya na kelepasan. Sumuslim nagyang kutu andid ni pamana kau maawalungan na Jumaah. Yang kutu sambayang sa iku Jumaah nagyang kutu makapenambut sumung sa masjid kagi anu bisa masa aswallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kutu adna masa aswallah na kapakay din yan pakipsembayangan sa mga masjid. Oy na naman ito kailangan mga pagaria nagyang kutu di tanu di mamakot magamal. Oy di tanu di mamakot magamal. Oy Tigana wa qurbu ahli al-jannati yawmal qiyamati wa sabquhum ila ziyarati yawmal mazid bihasbi qurbihim minal imam yawmal jum'ati wa tabkirihim. Kauto. Ayaman nagyang kutu apitero tanu na sukun sumanga tao sa surga. O di nagyang kutu sumanga tao sa surga sa alungan amauri. Nagyutud ni upamay karaniran sa gyang kutu mga kasurga niran. Amanit di ba madidipindi sa gyang kutua karani utaw sa gyang kutua imam yan igira alungan na Jumaah. Kate sumanga tao mabububaya seep sa paganay. O di nagyang kutua ikadua, o di nagyang kutua ikatelo. Ayad na kabaya iyan nagyang kutua maranis kanyan si iku imam. Akasasabutan yan nagyang kutua di mapamagusay gyang kutua imam. Na ayamanan yan nagyuto ko naman bu ikarani o mga tao sa alungan na mauri sa gyang kuto mga kasurgaan yan. Miyan lalabalas mga pagaria. Iman to na silintan o pinakisa betado ay. Agyang kuto ay betado kadakalan nandun ni kapakasulyan sa masin na mindingi-dingil. Na ayad na pamanam ya pikirian na si ikedin sa urian. Inuto mga pagaria. Aya suguan wagamatan wagama Islam na panuuntan o daan nagyang kuto paganaya sa apa. Na umapano nagyang kuto ay kadua sa apa. Oy.
Na ino kau tu kakadin sa urian. Ama susupak ka agiang ko tu agiang ko tu ini betad wagamatan wagama Islam abitikan. Nagumaka sa alungan na mauri nagyutod ni karani kasi ko surga ka. Sebab sagiang ko tu galebek ka peperkara ni ka sagiang ko tu imam. Uway. Mga padaru mga pagari agalebek akala itano natiga na al-amru bil igtisali fi yawmiha wa huwa amrun muakkadun jiddan. Kau tu. Miyaw magiang ko tu kisisi eto na ni kisusuguun sagiang ko tu kapigu igira alungan na Jumaa. Suguan mga pagariya agiang ko tu aditano di kasembayang. Aditano di kapigu. Maalis. Yang ko tu aditano di kapigu igira alungan na Jumaa na iman to. Kataya pagalason sid na antad ni miyaka pamaygu si ko mga bangsa tano. Kumad nagyang kaya ora sa alungan na Jumaa. Ino mga day miyaka pigu tano. Ana sudah pa na makapigo na papigo din. Kakumad nagyang kaya wakto. Ayamanan yan aditano di preparaduan. Amalay ni gaw itano ang mga Muslim. Na kailangan ng mga pagari agyang ko to aditano di kapigo. So ayamanan yan nawadin sampan na da makapigo na pamaygo kano din kakumagyang kaya wakto. Tingnan agyang ko to aki susugun wagamatan wagama Islam sa agyang ko to akapigo si kuwalungan na Jumaa. Na sugu ano tu titu din ako miyatan to kini sugu nun wagamatan wagama Islam. Ama begeragyan ko to aki susugun yan nun kata ama begeragyan ko to aki susugun si ko kasamba kapigu si ko alungan na Juma anta aga sagyan ko to aki susugun no dina ka obliga duagyan ko to kapanambayang sawetir nabaro pantiyaman api agyan ko to ka pamana kapmutia si iku bismillahirrahman si iku sambayang namas miatan tu agiang ko tu dalil mabegragiang ko tu dalil sagiang ko tu kapigu si iku alungan na Juma mada kalai padunagiang ko tu aymananian nana igira asuda tu na kaya kaptanian agiang ko tu aymananian na mga bain na makapuruman na magabedas agiang ko tu aymananian na sumapasang ikakela sa masjid agiang ko tu kenagagiang ko tu aswaranian na titu din ko mala na sumanga ulama tanon adna penggiraw kira na miya betal lagi ang kuto abedas utaw na kailangan na makapagabedas peruman gyang kuto emanan yan na sutaw makatinduk na makapagabedas peruman anta agyang kuto emanan yan na kapsulawati tanu si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam igira miyaw maagyang kuto kapusan na sambayang tanu di tanu ditahayat nagyang kanan adna mga dalil sa upama kailangan si ikutaw manggalbekyan ugaid na mas mabagar o di na miyatan tu agyang ko tu dalil si iko di ka pigu tao igira alungan na Jumaa. Nagyan ni ka pagato ka wa Amerikano ron. O nagyan ni ka pagato ka wa Amerikano ron. Ayamanan yan na pigu tano. Alungan na Jumaa timan to. Uy, pigu tano. Pamay gusto ayamanan yan na dapat na makapigu kaisad na nan suguan wagama tano agama Islam. Mga padero, mga pagariya, kailangan na ditano di manggalabak naigira ko na alungan na Jumaa nagyang ko to aditano di maka pamirpium makausar sa ikakamutan nande sa mga ikakamutan nyo sana mga layarga na leon nyo din nausaran nyo sa giyang kaialungan na Jumaa wa huwa afdalu min at-tataybi min ghairi min ayyamil usbu o paman yan na igira ko na sutaw na adna sunguan niya si mga pedagawi pagupisina pagkelas o di na nganin sana sunguan niya na penimbel pendagang nagyang ko to ayamanan niya na kapagusar ka sa ikakamutan na pamana mas tara lebih ko na igira alungan na Jumaa na ayang kakapagusar sa ikakamutan kaging belasang kaun wallahu subhanahu wa ta'ala away belasang kaun wallahu subhanahu wa ta'ala mga pagariana si ini si ko mga dato si ini si ko mga dato so mga bai, mga pamana, mga bubay ang misik agama Islam na di ka no pagusar sa kolon o di nagyang uta ikakamutan o baka no pliw si ko mga walay niyo. Okay na, o si ka no sa walay, iman to ayman na niya napsembay ang tanong sa walay na napakatemanan niyo nagyang ko to kolon na pagusar niyo kaayar ya pagkabawro nagyang ko to so mga darudupa iyo pakatatay ang kanwiran. Okay, na ayman na niya na usaran yun nagyang ko to miya makalalay arga mga perfume kagi si itanubu makapsembay ang sawalay uway. Mga padaro, mga pagarian nagyang ko to asiwak ufig yang ko to kausar sa miswak gyang ko to kapaniwak
na isa na nasuguan wagamatan wagama Islam na da siwa katano nagyang kutua maka pamrastano ay mabrastano agyang kutua mga ngipentano mga pagarya akaw saran sa mga kuligita guma close up mga pagarya nagyang kutuba kailangan denanan way kailangan denanan kaso muslim na aya suguan wagamatan wagama Islam na makauma sa masjid nagyang kutua mamut kap kebaw nagyang kutua mi pagubay niyan sa masjid. Padaru mga pagarya na sukun suwagamatan wagama Islam na tigyan na sutawa pekauma sa masjid. Kau to. Ayaman na niya na sutawa maka pumusto sa masjid. Miyaka sudadin sa masjid na giyang ko to ayako na penggelebekan niyan. Sa giyang ko to kaya pa kauman niya roon na giyang ko to penambuyang sa mga sunnat. Ikadua na giyang ko to petedin tademan niyan su Allah. Ikatalo na giyang ko to kapamatiya sa Quran. Kau to ayaman na niya na giyang kaya talo. Maka sultano sa masjid na ayasuun tano mga pagarya na nakapanambayang sa mga sunat. Ikadua na tadin-tadum si iku Allah. Ikatalo nagyang kuto akabatiya sa Quran. Anta kagyang kuto akapamangni kan dua si iku ayaman na niyan nakapakasusultano sa masjid. Kanaba mga pagarya aya penggelebegan tano way din kukumya balaga tano sa masjid. Nagyang kuto ayaman na niyan nabatanod ni pamagistorya. Anta kayaman na niyan na salakausan nagalebek ka. Miyakaw maka sa masjid na bakad ni silpon. Ayaman na niyan na apiyaw sisi ka sa masjid. Nalikaan kagyang ko ayaman na niyan na Facebook ka. Na bakad ni Facebook na ayaman na niyan na tara lebih mga pagarya agyang ko to. Igira amyakaw matano sa masjid. Na nakbetiya tano sa Quran. Inshallah nakikuha tano bagyang ko to akabetiya sa Quran. Magang buaya isa buaya man na niyan na pagaluin na kan nakumatano agyang ko to kabetiya tano si ko suratu Al-Kahf. Agusto balas yan. Gyang ko to ba makaw matano sa masjid nagyang ko ta penambayang tano sa sunat nagyang ko ta di tanaron di teden tademan wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigyan na mga padayaman na niya nagalebek kailangan na di manggalebek utaw. Nagyang ko to al-insatu lil khutbah igira mga pagarya di mangutaba su imam. Nagi kadakalan. Amada kala pakasugukon aapiya o di mangutaba su imam nagyang ko to adi siran di bibitiarai pamana di bibitiarai agyang ko to mga tao la ilaha illallah na pagarya na pamakinegang ka agyang ka iya paman yan na inumangan ay adem penakelang besi ku balas ka sa agyang ko to adi ka di ka pagistorya so imam mama sa adi mangutaba nadi ka pendi magistorya na antunay kesua ka pagarya nakataya. Tigyan na pada sa suguan igira alungan na Jumu'ah nagyang kutua karanak utaw kapamakinegan yan sa gyang kutua kutubaw imam. Ujuban na obligado. Basta pagari makapun mangusiyat su imam na obligadur ka ayaman na niya na pemakinag ka. Miyaw magyang kutua ayaman na niya na kausaratan si mga tangilatano. Pemakinagin tano agyang kutu di mapamagusay yung mga imam tano. Uy. Madakal manarya tawa bad ni pamagistorya. Gyang ko to ayaman na niyan na susangur agyang ko to adu ka tao. Nabasiran din di pagistorya. Na madakal mambu ang mga tawa miya pa sa disuko taba na dad na ban yan usia buta gyang ko to ayaman na niyan na ini pangutaba agyang ko to imam. Na maragano to mga pagarya. Miya kargarag na lagi duto miya paman yan na da abang ka miya ko aguna sa gyang ko to kaya pangusia tagyang ko to imam. Oy. Tiga na fa in tarakahu kana lagian wa man laga fala jum'ata lahu na miyaw masukukuman. Sa tawa yaman na niya na di romanaka. Kadi mangusya su imam na di pendi di mamudi yaman na niya na mangusyat. Anta kadi mikim bibitiarain nagyang ko tuaskan yang ko nalagian. Nasadin sa tawa yaman na niya na mikukumu nagyang ko tualaga fala jum'ata lahu na dad na yaman na niya na balas nagyang ko tuakya sembayang yan sa Jumu'ah. Lagi dekabu mga pagarya udah karo giaman ayaman na sebut saya na lagi debu kenapa ka matatagu sa masjid. Oy. Adad na bamya lambu sagyang kutu abala sa imbagay ka wallah. Kagi sabab sagyang kutu ayaman na niya na di mangusiat su imam na di ka di mangusiat. O di na di ka di mikim bibi tiara isalikod. Oy. Na dia nan mapia mga pagarya. Oy. Tigu Nabi tanwa Muhammad wallazi yaqulu li sahibihi ansit fala jumu'ata lahu. Giang ko tua tawa din yan diterong sa giang ko tua ginawa inian antaka sa giang ko tua mi pagubay niyan o paman yan mga pagarian na adna aya ipagubay ka na di sira nimbrak nasaparan kasiran
Agumiraw ka kira na ansit, hey, renak kano. Miya ka tiro ka, di tiro su imam. Na fala jumu'ata lahu na miya padekap kiram panpagari ada penabang miya ku jumu'ah. Da penabala saya mananya na ini begair ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab sagiang ko tu akia tiro ka. Naman uto pagariya, sakay sumiyapar. Na sabab sagiang ko tu akia sapar ka, miya ka tiro ka. Nada miya sama sagiang ko tu abalas ka. Na aya penaging ko tu mga tawa sirani kia puunan. Sirani mananya na di mamagistorya. Na mga pagariya, na upama na upagistorya kabuna di ka nagisung sa masjid way. Upama ko din gabu upama kabay agyang ko balas wallah. Ading ka upama kirna ginawang ka ading ka kisa para sa ginawang agyang ka iyakaran na ko din nakapamakin nga si ko mga imam. Sagyang ko tayo manan niya nadiran di kapangusiat ay pagariya na ditano di mamagakula. Na ayabu betadeka nagiang ko beraka sa masjid na diga din sum sa masjid kakerambit ka panagiang ko mga tao adiran di pamakin nagiang ko imam na amay-amay na miya nagkira na bakairan din kaya sa pare nagiang ko mini practice ka panagiang ko tao oy so emanan niya na udi nga bukeran na sigad na kaya emanan niya nakakadin sa liyo oy kagi emanan niya na diga no budi mamagistorya na sigad din nakakadin sa liyo kag anak adi kirak sa giang ko mga pagaring ka paman yan na aara panira nagyang kung tuataro to pabala sa imbagikiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga padaro mga pagari ako sa itano nagyang kung tuayamanan yan na nakiraatu suratil kahfi fi yawmiha gyang kung tuakabati atano si eko ayamanan yan na suratu al-kahf na nabanda si eko kadagalan na din yung nakikatawan wanda matatago agyang kaya suratu al-kahf katawan niyo wanda matatago ay maikapir asur agyang kaya suratu al-kahf. Mga pagarian attitude na yan kumala ibalas. Kung satan wag yan kaya balas yan iman to. Na kailangan si iko muslim na igiraalungan na jumu'an at kabati ayan nagyang kaya suratu al-kahf. Miya kayo ito mga pagaria oras. Uway. So ayamanan yan na matengka ikabatiya na kapagaya mapasadya na yan si iko 30 ka minutos. Miya titip nagyang ko to 30 ka minutos. 20 ka minutos, 10 agu pamana 20 ka minutos, tama sa 20 agu 5 ka minutos na miya pasadagagi ang kaiya kapambati ang kasi ko suratu al-kahf. Na sumanga pagariya miya di mata umatiya, dapat na makasuwa matiya na iyawida akaltan wagi ang kabatiya sa Quran. Kayamanan yan na pira-piragi ang kaya bala sa ditanu kekuwa. Sumanga pagarita no na yamanan yan na diran nim begi-begi nagyang kaya balas na ditanu ron pakakuwa. Na miya kapaman na miya karata-rata sa ginawa, diran di pamamagurada nagyang papagura-durada nagyang ko tayo mananya na balas nasa katano na ditanoron pagkakuha. Oy, ditanoron pagkakuha. Miya panutul ko no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atigya naman qara'a suratul kahfi yawmal jumu'a sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila anani sama' yudhi'u bihi yawmal qiyamah wa ghufira lahu ma baina al-jumu'atain. Mata ang kumapay balas. Way, agumala ibalas agyang ko mga tao apakabatiya sa suratu al-kahf. Tigo nabitan wa Muhammad sa tawa mabatiya agyang ko suratul kahf si ku alungan na jumu'a. Miyaguntong iman to soyaman yan na miyatiyaon. Miyaguntong sumanga tawa pamanyan na miyakabatiya si randin si ko pamanyan na dapat nakaw maagyang kaya kitin degentan kuwa ka to. Ati gunabitan wa Muhammad sa tawa mabatian nagyang kaya suratu al-kahf si kualungan na jumaa sa ta'alahu nurun nagyang ko tayo mananian ng buwat agyang ko to amya sindo sa agyang ko tayo mananian na pamana masindo gyang ko to askin yan ati gunabitan wa Muhammad udin nagyang kaya pamanian na palunian na makambuto nagyang ko tayo mananian na sindo agyang ko to sindo na yamanan yan na maniniri susagyang ka na yamanan yan na puro yudi ubihi yawmal qiyamah nagyang ko to ataw na nakasindawan yan sa alungan na mauri. La ilaha illallah. Titud na yan kumalabalas mga pagarya. Sa alungan na mauri na yamanan yan na titu kumalibuteng na miyaguntong sumanga tao igira alungan na jumu'an na pabatiya siran sa Quran. Isad na yabala sa yamanan yan na kanabas ulang wan o muslim na banyan na yakakawa. Aba sa mga paluiran na yamanan yan na pembuutan na mga sindo sa alungan na mauriya mananaro sa puro. Nagyang ko to ba kesindawang kaniyan sa alungan na mauriya. Ya Allah, nagyang ko to apada kami kasi ko mga tawa. Sagyang ko to kapakaw mami sa alungan na mauri.
nama pada kami kira nagiang ka iya mga paluami na nakataguan sa sindaw kesindawang kami niya na mambusalungan na mauri. Tigo nabitan wa Muhammad agiang ko tuwatawap metiya sa suratu Al-Kahf na relaans kanyan wallah la ilaha illallah relaans kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala sagyang ko tuwa pagletano dua adimaat kau tu emanan yan agyang ko tuwa pagletan agyang ko tuwa dua adimaat na iparelar ka wallahu subhanahu wa ta'ala agyang ko tuwa miyangan dudusangka sebab bu mga pagariya sagyang ko tuwa kaya bati ang kasih ko suratu Al-Kahf. So gitu mga pagariya kailangan mga bubay ang misik wa agama Islam na kibatiatan wa agyang kanan asuratu Al-Kahf igira aalungan na Jumaa upamamambuku kabayatano nagyang ko tuwa kasindawan sa mga skitano sa alungan amori agyang ko tuwa kusartan agyang ko tuwa sindaw sa agyang ko tuwa alungan ago iprilar katan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang ko tuwa miyangang gagalabagatan wa adusa. Mga padaro mga pagariya kaaloitano nagya ko na alungan na Jumaa na idun mutakarirun fil usbu idtan waya mga Muslim inibigay rakatan waya wallahu subhanahu wa ta'ala mga Muslim idtan wa mga pamanyan na umatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam inibigay rakatan wallah agaw itan wa mga Muslim agyang kaya alungan na Jumaa sayyidul ayyam so kung sa mga Yahud na inibigay kiran wallah agyang ko to alungan na Sabto nasa katano ayaman na niyan na mga Muslim na inibigay niya rakatan agyang ko to alungan na Jumaa na sa mga Kristiyan na ayad na inibigay kiran wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang ko tuwa alunga na akad uy alunga na akad na andetano si mga pagarian ako na isin tano ang mga ginawa tano anto na ipkabubay ang tano agawi alunga na di maatara katano ang mga Muslim anta ka alunga na Sabto aalunga ng mga Yahud anta ka so alunga na akad alunga ng mga Kristiyan uy nasambu mga pagaria na lagi dumiyak ilatis suparateya. Way, sabu mga pagarian na miyak ilatis suparateya. Anta su mga tao ay man niyan apkububayan niyan so kababaliw niya na Muslim aguso tao ay apkububayan niyan nagyang ko tuwara ko mga sarwang. Way. Mi'alu Abdullah ibn Majah udin hadithu Abi Lubabah ibn Abdul Mundir qala Rasulullah Pitero yan na pitero kuno nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam أتجنا إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر فيه 5 خصال خلق الله فيه آدم وأهبت فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيه شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجرة إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. Mga pagarian na ayaman nagyang kaya mialuitan wa hadithu di nabiyatiyatan wa hadith nagyang ko tuwa kater unabitan wa Muhammad igira udina mataan na sualungan na Jumaa na mapur umanga gawi yatigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagyang ka ng panaalungan, nagyan na ni pinakamala aalungan si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyan na ni pinakapkababayan nun Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyan na kababayan na nun Allah. O di na malaanan si Allah, adigyan ko to wa yawmal adha wa yawmal fitr. Igira bukatano, diyan kaya miya ka pirayaman na niya na miya ka, anto na ini, dama kay sa kapitugaw, kaya bukatano, diyan ko to idil fitr. Agugyan ko to Idil Adha akapanumbeli buka sa ari raya na ayamanan yan na mas pamana idtanu to mga Muslim asik usaragu na ayamanan yan na makadu makasaged uga id na ayamanan yan na mas kebebayan wallah udi na malasik wallah agyang kaiya yaumul Jumaa. So ayamanan yan na titutano ko piya katay mga pagaria. Titutano ko piya katay agyang kaya umat Muhammad. Abad na ri ayamanan yan na ketunanon si iku mga pedayamanan yan na mga umat. O di na mga padayamanan yan na mga tao, uman isa ka pitugawi na adnadita no di kapagida mga Muslim, yuto mambuy kailangan na dita no di makapreparado sa tarotop, dita no di makapelumpi, o di nagyang utayamanan yan, napkatarotop tano agyang kuto ang mga balas. Uway. Tingunabitan wa Muhammad igira alungan na Jumaa na matatago nagyang kaya 5.
Yang kaya lima na matatagu si kualungan na Juma'a. Anto na giyang kutua lima. Tiga na khalaqallahu fihi Adam. Inadun wallah su Adam na alungan na Juma'a. Ayako na mas kiad na wallah si kuamatan wa Adam na alungan na Juma'a. Wa ahbata fi Adam ilal ard na piyakat tapadiyan pensagiang kaya lupa. Kagi ayapang asal na sunabitan wa Muhammad na sisiran bubalin si iku surga. Na miyakat tapadiran sagiang kaya lupa na alungan na Juma'a. Wa fihi tawaffa Allahu Adam na miyawafat pensu Adam na ayak ya pantagan na alungan na Juma'a. Sama no to na inadun su Adam. Miyaka panug sagiang kaya lupa na alungan na Juma'a. Nayamanan yan na miyawafat pensu Adam alaihi salam na alungan na Juma'a. Na ikapat mga pagarian na tigyan na fihi sa'atun. Giya emanan yan na paman na tinudan tano sa mga pagaria. Si tano emanan yan pagpusa giyang kaya wasiat tano. Igira alungan na Juma'a na adin na matatagusan na isa kauras mga pagaria. Matatagusan na isa kauras. Ayamanan yan na sukun sutaw na asara mamangni si iku Allah. O di na mangnis kanyan si iku Allah na ibagayrun wallahu subhanahu wa ta'ala. Naman ito. Na pamakutan tan wag yang kaya gawi alungan na Juma'a mga pagaria. Adin na tatagun saya isa kauras. Ayamanan yan na sutaw na asara mamangni si iku Allah na ibagayrun din wallahu subhanahu wa ta'ala giyang koto apanganin yan. Namiyak api-api mga pagari ang umaw sa itan wag yang kaya anto na giyang kaya oras. Insyaallah na kumatano kagiye manan yan na pekaurian tano sa giyang kaya wasiat tano. Tiga na imbagirun wallah giyang kutu apanganin yan. Enunta saya manan yan na ayabu adim bagan wallah di na diteriman wallah apanganin na giyang kutu haram. Giyang kaya alungan na Juma'a na uway din ng kuwaya manan yan na imbagir ka wallah giyang kutu panganin ka amang apipiyaw gay na amay ka aya panganin ka na haram na diteriman wallahu subhanahu wa ta'ala. Diteriman wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kutu panganin haram nakatawan tan wag giyang kutu haram. Upama ko aya panganin ka na tigaya Allah maka laba ko sa giyang kaya dia kan di ka 5-6 na aya diteriman. Diteriman na giyang kutu ka pakalaba sa ko aya manan yan na 5-6. Anta ka aya manan yan na panganin haram. Oy panganin haram. Diterima sa giyang kaialungan na Juma'a. Tigyan na dapat na mga malaikat amaran si iku Allah. Ago sumanga langit, ago sumanga lupa. Anta ka sumanga ndu, anta ka sumanga palaw. Anta ka suayamanan yan na mga pamumulan. Inunta na igira aalungan na Juma'a na disiran di pangapadi wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikakalimu siranaki mga pagariya wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyan na ng mga pagariya na kailangan si Erakatano na makanal tanu anto na anagyang kanan agawi. Uway anto na agyang kanan na oras sa tatarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua panganiron o Muslim. Uway na nakataya pagusay na kan na naubad na tiurato drakano sa agyang kaya pagusay kan kaya manan yan na miyaka isa ka oras na paman na 50 ago 5 ka minutos. Kaya pagusaya kan nagyang kaya 5 na kaminutos na usaran tano sa gyang kaya oras. Na pagusay na kan ng pagariya. Bubaya kan si kuwaga may Islam na uba ka tiuratod na yamanan yan na di ka pa si yamanan yan. Panagupa ka. Kaya manan yan na dakang panakapu niya gyang kaya oras kapagalo ya tanoron. So mga ulama tano na tigiran na gyang kanan na isa ka oras sa matatagu si kuwalungan na Juma'a. Na ino mga daya tigiran si iko kaya wafatu nabitan wa Muhammad na emanan na minitilun yan na emanan miyada anta ka malalang besag yang kaya umat yan. Nakaw to gina ni kaya diskasaw no mga ulama ad na mitin daga tigan na so kaya wafatu nabitan wa Muhammad na miyada giyang ka na emanan yan na tatarima na pangani na ad na mitin daga na tigin na da. Kenapa biada kaya manan yan na malalampi sa giyang kaya umma sabab sa giyang kaya pakatiya sa giyang kaya umma na ini berikiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Agyang kana na isa ka oras sa matatagu si kualungan na Juma'a tatarimano nagyang kutua panganinian. Nagyang kutua tigiran paman mitindigun sa malalamba na pamanian na ada paman na guminirawa ino mga day giyang kana na isa ka oras na di makatranspirasi kaya manan yan na mga pedagawi Anta kaya manan yan na matatendu sa orasyan.
Adam pemana mitin dengan si ku mga ulama tigin na ino mga nagyang ka na isa ka oras na di makatutranspira sa giyang utwa pamanian na mga oras si ku alungan na Jumaa kagi su alungan na Jumaa na yaman na niya na 24 ka oras na ino mga nagyang ka na isa ka oras na mamiminti sa giyang utwa oras yan anta ka di makatutugali na giyang utwa yaman na niya na oras yan na su mga ulama tano natigyan na walladhi kalu bita'iniha ikhtalafu ala 11 qawlan. So mga ulama amitindag agyang kana na isa ka oras at tatarimaan supangni na ayaman na niyan na matatendu si ku oras yan na 10 agu isa ayaman na niyan na kauliran udi na ayaman na niyan na agyang kutua tindu ira na oras. Na pamakin digentan wagyang ka iya 10 agu ayaman na niyan na isa oras pamanatindu unu mga ulama wandu matatagu agyang kana na tatarimaan na pangni na preparadukan o kapag puuna na kana may na adna dan yuron ma nagnatiguan to na to sialim ada niya na yaman na niyan taro tupa bilangan niyo paganay sagyang kaya yaman na niyan na mga oras sa tindu mga ulama tano natigyan na روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. So mga ulama natigyan na miya panutul o Abu Hurairah radhiyallahu anhu pitruyan ayako na tumindu sa oras na su Abu Hurairah asahabaw Nabi tan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tiginagyang ka na natatarimaan oras tatarimaan ay sa oras iku alungan na Jumaa natigyan namin tulu'il fajr na ipu na kadin sa giyang kuto ay mananian na kasbang agyang kuto ay pamanakaw maagyang kuto sambayang fajr agi pamana waktu subuh na tama na tigyan sa giyang kuto ay mananian na kasbang agyang kuto alungan na piraw to ay mananian na mga pagarya oras na upama kuruka makapamanganin na tatariman wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kuto panganin ka ikadua katero o ay mananian na Abu Hurairah natigyan anda din kasumbayangan sa asar na taman sa mau magyang kuto sambayang maghrib. Kau to dua yaman na niya na pitero yan na oras. Tigyan na anda ni kau mau subuh na taman sa sumbang swalungan. Ikadua tigyan na gyang kuto kasumbayangan sa asar taman sa mau magyang kuto maghrib. Na isaw na ng mga pagarya. Sa gyang kuto sapol agu isa. Namyakuha niyo surat niyo. Ikadua na tigyan na annaha inda zawal. Giyang kana na oras ay mananian na mialo sa giyang kana na hadith at tatarima na giyang kuto pangani o muslim ay pumanganin niya na giyang kuto ay mananian na halal kana ba haram na giyang kuto anda din ikaw maagyang kuto waktu aluhur ay mananian na pagbangan din na sumyul da giyang kuto ay mananian na oras na tatariman san so pangani ginan ikadu mga pagarya ikatalaw na tiga na annaha ida addana al muaddinu bi salatil jumu'ah na ayako na oras at tigo mga ulama tanaw na andad ni kanagatanaw sa giyang kuto abang. Andad ni emanan niya na kapag bang ubilal, apunan niya na giyang kuto abang yan na miyaw maagyang kuto emanan niya na tatarimaan na giyang kuto apang ni na penganitan ron si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kuto ko na emanan niya na pitindigan na giyang kaya mga ulama, andad ni kapag bang ubilal na tatarimaan supang kanina, ayako na miyan utulsan udi na ayam yang dusan na suinatano udi nagyang kuta su ummul mu'minin ina umanga muslima su Aisyah radhiyallahu anha san miyakapon udi na runun miyakapon nagyang kanan akaul ayaman na niyan na sukun su tatarimaan na pangani sa giyang kaya alungan na Jumaa na aya oras yan na andid ni kapag bangi o ayaman na niyan na bilal na iman to na pagayanan tan wagyang kuta ayaman na niyan na kapag bango bilal na andun ni kapag bangin na gumiraw Allahu Akbar na yaman na niyan na tumapanay tanong si iku Allah o di na imasad tanong na nagyang kuto yaman na niyan na bangian na namamang ni tanong si iku Allah katatarima nagyang kuto apang ni yuto ikatalo aya ikapat mga pagarya na tigyan na annaha idha jalas al imamu ala al mimbar yakhtubu hatta yafrug tigyan na anda din ikaw to do imam sa giyang kuto mimberian kau to ayaman na niyan na anda din ikaw to da giyang kuto imam si ko mimberian na miyaka sulod na giyang kuto oras ayaman na niyan na tatarima na giyang kuto apang ni taman sa giyang kuto kapakapasa diyan ng mangusiat taman sa di makapasa di mangusiat na tatarimaan ko na giyang kuto apang ni giyang kuto ataw na ayam yan utulsan na giyang kuto so Al Hasan Al Basri isa ni si ko ayaman yan na mga ulama o mga muslim aso Hasan Al Basri yuto ikapat ikalima mga pagarya
Nagyang ko to qala Abu Budah hiya sa'atul lati ikhtaraha Allah waqta as-salah. Ayat tigian na oras at tatariman na pangani nagyang ko to na pinili wallah oras agyang ko to kapakasul nagyang ko to waktu Jumaah. Anda dengko ni kapakada po oras agyang ko to apaman na waktu Jumaah. Na tatariman din nagyang ko to pangani utaw nagyan na mga pagariya pagayanan tanuan na oras nagyang ko to ba panganitan ron si ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Sumuan su Abu As-Siwar al-Adawi agi ikanam na tigyan na wakano yaraw na anna du'a mustajabatun ma bayna zawal asyamsi ila an tadkhula as-salah. Yan to kun ay mananian na zawal kaw magiyan ko to ay mananian na zawal taman sa makaw ma o di na mau magiyan ko to waktu sambayang. Nagyu to kun ay mananian na kap ketarima o di na ka kumagiyan ko to waktu atatarima nagyan ko to panganiron. Sama no to na before giyan ko tayo man na depan mau magiyan ko to waktu Jumaat na napamangani ka din si ikwallah paman na isa ka oras panadanian na kauma o paman ko ayabangyan nagyan ko to ba alas 11:40 nagyan ko to ba ayaman na niyan na alas 10:40 na pamangani ka din si ikwallah katiyari magiyan ko to panganin ka. Gito ayaman na niyan na ikanam na aya ikapito mga pagariya na tiga na innaha min bayni an tartafi asyamsu shibran ila zira. Ya kung na yaman na niya nakasubang walungan na may puro sa sarangkaw. Taman sa ayaman na niya na isa ka yarda. Yang ko yaman na niya na taksang kagyan ko to kaya paka puro agyan ko to alungan sa isa ka paman niya na isa ka sarangkaw. Taman sa ayaman na niya na may puro sa yarda. Nagyuto ko ni oras agyan ko to paglitan agyan ko to oras. Naroon ko na matatago agyan ko to tatarimaan na pangni sa agyan ko to alungan na Jumaah. Ikawalo, natigyanaan na mabay na al-asr ila gurubi syams. Gira ko na yaman na niyan na paglitano alungan, paglitano oras, pamana sambayang asar, agugyan ko to yaman na niyan na sambayang magrib. Yang ko to andid ni kauma, agyan ko to kapakasambayang tano sa asar, iman to pamana, iman to agaw iap sambayang tano sa asar. To andid ni yaman na niyan na kauma, agyan ko to asar, na taman sa giyang ko to kasambayang tanong sa magrib na tatarimaan na giyang ko to pangniw tao. Aya ikasiyaw na tiganaan na akhiru saatin ba'da al-asr. Giyang ko to ay mananian na pulimpusa na isa ka oras. Sa giyang ko to ay mananian na kakuma giyang ko to magrib. Akumad na ay mananian na paman na magudas na giyang ko to alungan na Jumaah. O paman yan na orian o asar. Isa ka oras ay mananian na kudad na giyang ko to alungan ka magudas din. Isa ka oras na yaman na niya nagyuto konsult oras at tatarimaan na pagayan ng tanuan ng mga pagariya. Pagayan ng tanu at tatarimaan sa supanganitan ng mga Muslim. Oy. Paman yan na di pa magrib sa isa ka oras na nagyang kutuba panganitan si ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Aya ika-10 duwa datan ron maaloy. Aya ika-10 na tigyan na annaha min hini khurujul imam ila faragis salah. Yang ko tayo mananian na suima manandad ni kaliyo niya sa giyang ko to apuna niya na sungsagyan ko to mimberian itindigyan na giyang ko to apaman na pengusya taman sa giyang ko to kapakapasadian na sembayang kau to eman na niya na suimam na andadeng ko na eman na niya nakatindigyan sa giyang ko to mimberian na pengusya taman sa dinya na mapasadagyan ko to sambayang na isanan tatarimaan wallah agyang ko to pangani Muslim si ikualungan na Jumaah. Aya kapusan niya ng pagariagi ika-10 agwisa na tiganaan na saatu thalithatu min naharin na ayat tiga na eksakta orasyan o di na taroto pa orasyan nagyang ko tayo mananian na andin ni kapitaian na bilang ka sa ayaman niya na ikatalo ka oras o pamaku ayaman niya na miyapita alas 5 na tiga alas 5 alas 6 alas 7 alas 8 agyan na niya ayaman niya na ikapaman na tunay ni ika-3 oras yan. Sadya pa manarong ka bilang sa giyang ko tayo mananian nakasubang agiyang ko to alungan. Way ikasubang agiyang ko to alungan at agiyang ko to kapitaian nagyang ko ta ika-3 ron ka oras na ayaman mananian na masana na tatariman wallahu subhanahu wa ta'ala agiyang ko to pangani. Way giyang ko to pangani. So giyang ko to mi aluitan ng mga pagariya giyang ko to man inaluitan wa 10 aguisa paman na 10 aguisa inalo yung mga ulama tano at tatarimaan nun wallahu subhanahu wa ta'ala supangani na adem paman na mga ulama apya ka duwi rambu nakatagye man na niyan na
maloro na ya pagayanan tanu anto nagyang kaya oras. Giyang ko to sapul agui sa inaloy tanu na adum pa si mga ulama tigina gina na oras na emanan niya nakatawa na miyanan. Nanto nagyang kaya ya dua kawa paman na tindu ira na dua. Na pamakin ganiyo. Tigian na mi'aloy Abi Burdah bin Abi Musa an Abdullah bin Umar qala lahu asami'ta abaka yuhaddithu an Rasulillah fi sya'ni sa'atil jum'ati syai'an. Pamana ini sekon si kwaya mananian na mga sahabaw Rasulullah o pamana anto na ikian naganiyo si kunabitan wa Muhammad sagyang kana na mananian na isa ka oras atatarimaan nagyang udin nagyang ko oras atatarimaan wallah so pangani si kuwalungan na Jumaa. Tigian na na'am sami'tuhu yaqul wa yatigan miyan nagami si kunabitan wa Muhammad adin yan ditero na tiga na hiya ma bayna an yajlis al imamu an tuqda as-salah. Giyang ko to ko na yamanan yan na makaw masu imam atatano din yung mga pagariya. Anda din ni kapakaw mau imam si kumasgita maguntod taman sa yamanan yan na din yan mapasadag yang ko to asambayang. Akaw to. Paman yan na giyang ko to pagayan ni nga su imam ka na anda ni kaunto diyan. Ayamanan yan na pengutba na panganika din si iku Allah subhanahu wa ta'ala kapagarian na tatariman sa nagyang kuto. Pangani, taman sa ayamanan yan na suimam na mapasadiya nagyang kuto asambayang yan. Uway. Nagyan na ayamanan yan na paganeron pinili o mga ulamatan. Adna ikadua. Agiya ko ni ayamanan yan na sigura dudut managyang ka ayamanan yan na kealoy tano. Tiga na annaha ba'da al-asri wa hadha arjahul qawlain. Igira ko na yamanan yan na kaya sumbayangan sa asar. Kau to yamanan yan. Nagyang ko to inaluitan no asa puluaguisa. Nagyang kaya yamanan yan na sumitindigun sa gyang ko to ande din kapaka sumbayang ka sa asar. Na taman sa gyang ko to waktu magrib na gina ni oras. Atatariman wallahu subhanahu wa ta'ala supanganiw tao. Tiga na wahuwa qawlu Abdullah ibn Salami wa Abi Hurairah والإمام أحمد وخلق وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسند من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي قال قيا من أن بيتر كن نبي ومحمد أتينا إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه هي وهي بعد العصر kata ya hadith dalil agia ko ni emanan yan nakatataguan sa giyang ko to oras asukon sunabitan wa Muhammad na yakaturuyan na mataan na igira alungan na Jumu'ah na nagyang ko to isa ka oras o di nagyang ko to adna matatagusan na oras aso muslim na mamangani si iku wallah amas sugat yan nagyang ko to oras yan na naimbagayron wallah o di na teriman wallahu subhanahu wa ta'ala agyang ko to panganinyan aso mambuso panganinyan si iku wallah na mapia agyang ko to oras at tigunat an nabitan wa Muhammad nagyuto so oras pamanyan na orya nagyang ko to asar ko to emanan yan na piyaka tanah yan saya orya nagyang ko to sambayang asar. Mga pagarya, miya kalampas pa nagyang kaya oras tano, panganin tano sa iku Allah subhanahu wa ta'ala, pamanyan na makasulim betad tano sa giyang kaya di tano di kang galabaka, sa iku mga simba tano sa iku Allah, antano makuha giyang ko to atarotop abalas, na paganad tano sa agama tano agama Islam, giyang kaya miya nga aloy tano, ipun sa giyang ko to akapalumpiyo, taman sa giyang ko to aymanan yan, nakapsilawat itano sa iku nabi tano Muhammad, giyang ko to aymanan yan na kapmbeti atano sa giyang ko to suratul kahf uman alungan na Jum'a, giyang ko to aymanan yan na kararan na katano, kapumakin tano sa iku imam tano, igira aymanan yan na di mangosiat, na giyang ko to ba aymanan yan na tindagan tanuanan mga pagariya, kagina ni pamanasuguan wagamatan wagama Islam aya pinakamala ayamanan niya na siya pentano nagyang kaiya matatago saya oras at tatarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala so panganitano nagyang kanan na andun ni kapakasumbayang tano sa asar na mga pagariya na ay ibagay tano na oras sa para si iku wallahu subhanahu wa ta'ala na pumanganitano ron kaasara ka so panganitano na ayamanan niyan na mapiya na tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala sa apya saya bumi ataman salam kuskano assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.